Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strunac, pre mene se nalazi Damir Hadžović. Damire, sutra borba protiv Marcin Helda. Prošao si vagu, kao što verujem, najteži deo priprema. Kako se trenutno osjećaš? Osjećam se super. Ovaj put mi nije bilo toliko teško vagu skinuti. Najlakši put, zato što sam korektno uradio. Jeo što sam trebao, pravo sam discipliniran bio i osjećam se fenomenalno, mogu to reći. Kad sam gledali merenje, vidio sam se baš motivisan i da nemaš neki veliki respekt prema Marcinu, iako je neko ime, mislim da je veliko ime u MMA-u, borio se po Bellatoru i u UFC-u s ozbiljnim imenima, a tačno se vidi da ulaziš u borbu, da želiš da pobediš ovo i da ga završiš. Da li je to istina? Istina. Ja njega respektujem šta on zna. Ja znam da on je specijalista u jiu-jitsu i da čovjek je baš dobar, ide na leg locks, knee bars, ankle locks, sve to poštujem. Ali ne poštujem što ljudi pričaju da sam ja toliki underdog. Oni ne znaju mene. Marcin se borio, kao što ti kažeš, u Bellatoru. Dosta ga je ti matchmakera, ti što te prave koji underdog, stalno ga gledaju, pa nema toliko o mene. Pa zato vjeruju u njega i on se borio protiv Diego Sancheza i Joe Lauzana, što je izgubio oba dvije borbe. Ali ja sam se borio zadnji put protiv Tajsumova i dobro sam se pokazao. Zato ovaj put idem, neću ništa da ovaj je opasan na podiju, ne smijem ništa. Brate, nema ništa to, ja sam spreman za ovu borbu, šta bude nek bude, a sutra idem da pobjedim tu meč, i ako Bog da pobjeću. I kao što si vidio sam, eto, nemam treme nikakve, volim šta radim, ovdje sam u Štokholmu, ljudi su me dovukli, dobijem sponzor ove stvari, daju mi pare, šta, to je najbolje za mene, ovo je moj san, kako se kaže. Da li možemo očekivati neki nokaut? Znamo da imaš ozbiljne ruke, ozbiljan boks, da li možemo od tebe očekivati neki nokaut u ovoj borbi? Uvijek možeš očekivati nokaut od mene. Ja uvijek idem da nokautiram čovjeka, što ću ja za iste se pare boriti 3 runde. I ako ga nokautiram mogu još dobiti više, to sad ne radi o parama naravno, ali to mi olakša život. Razumije, ja se treniram svaki dan i moj cilj je baš da živim od sporta. Ja još ne mogu 100% da živim od sporta, zato što sam zadnji put prije godinu dana borio. Trebam se češće boriti. I sada ako bi dobio taj lijepi neki nokaut s koljenom u glavi u nešto, onda bi možda dobio bonus, onda bi mi još bilo ravnije do mora. Posljednje pitanje, koju poruku možda pošalješ svim tvojim pratiocima, fanovima u oči ove borbe? Želio bih se zahvaliti puno srčani, sa srcom da se zahvalim, što me svi pišu mi poruke, podržavaju me i ne mogu da vjerujem koliko sam ljubav dobio za ovo. Nisam nikad očekivao da mi oko ljudi pišu i čestitke šalju, kako se kaže, ali baš od srca vam hvala i hvala vama što ovo radite za sport. Ovo je super da podignemo sport na drugi nivo, baš da ljudi ne misle da smo neki brutalni, da idu i borimo se. Sutra poslije meča šta bude, ja ću mu dati ruku. Hvala tebi, brate, za borbu, borio se dobro, nema tu nikakve mržnje, ovo je sport i hvala vam svima što nas podržavate toliko, stvarno. Damire, hvala ti na ovom intervjuu i srećno sutra i nadam se tvoje pobjede. Hvala puno, Zlatko.